UPM posto Motamasin Suai captura tang estudante Timoroang na Intolo foi em fila o Sikupang Indonésia tambah hakat ilegalmente. Quinta semana mais ou menos tukutolo madrugada, Unidade Polícia Marítima captura tan estudante na Intolo, mane rua no feto ida, ho inicial RBDC, SIM, ho ANM, nudar feto. Tuir informação ne BGMN acessa husi Comandante Unidade Polícia Marítima Superintendente Bajilu Jesus, husi mensagem WhatsApp katak, estudante na Intolo ne, Sekolah Kupang Indonesia, ser na Intolo fila aluga bero ai ida, husi Malaka, mai hatun ihatas sininin, hafoin lawain no ikus mai membro UPM hetan ho di captura dadauk ne submetehela ba prosesu identifikação ia posto UPM Motamasin molok entrega ba komando pentel município Covalima ho di halau prosesu investigação. Hoy te voy a decir mai leo si tasi propes kamu tulai te voy a decir. Pronto. Osuna sasana ini sasana magne. Bocil lah ya lori asang kata lori baru udah pasang atau masih rumah enggak peta sangga Iha lorong San Rosilima Fulanemos, Unidade Polícia Marítima posto Motamasin Suai, captura cidadão Timoran na Intolo, nebe hakat husi Indonesia mai Timor Leste li husi dalang ilegal. Napoleão Xavier, Justina Nonano, ZMN.